पाठ पारायण करने कथा श्रवण करने निमित्तक आदो दीपक पूर्वकम श्री लक्ष्मीनारायण देवता पूजन पूर्वकम तथा सांस्कृतिक शिव पूजन कर्मणीय श्री भगवान निमित्तक तथा सूर्यादि नमः वरुण देवता कलश शोभायात्रा कर्मणि निमित्तक ब्राह्मण द्वारा देव धनुष देवेति दूरंगम ज्योतिगं ज्योतिरेकंतामे मनः शिव संकल्पवस्तु प्रतिज्ञा संकल्पम शुभम भूयात्। सबैजनाले रातो फूल चन्दन अक्षता दूरेर गणपति भगवान को ध्यान गर्नु। गुंसो ममस्विना सरस्वतीन सुभगा मयस्का विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगदस्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजर्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वैनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनो दीर्घसेमहि देवहितम् मिन्नु सरदुया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन हस्तसकः सुभद्रिका काम्पीलवाश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शची पुरन्दराभ्यां नमः ॐ माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्ट देवताभ्यो नमः ॐ कुल देवताभ्यो नमः ॐ ग्राम देवताभ्यो नमः ॐ स्थान देवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ एतत् कर्म प्रधान देवता श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः ॐ मण्डप स्थापित पूजित सब नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ॐ शुकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य निजायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये पतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा एषा वृद्धिस्तो भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयत्तेषां कृतक्तेषां पराजय एषामिन्ति वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यं श्रुते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं विश्वेश्वरम्बकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिशं दुराशेद्ये ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशपादवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे दिले मुतनुवैका गणपति भगवान को वास्ता हुन्छ वास्ता सक्नु बस ॐ ध्येयं सदा स्रविति मण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिसा सरसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मय वपूरित शङ्खचक्रः ॐ भूर्भुवस्सुवः जगत्साक्षिणे श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। नानाविधानि नैवेद्यं निवेदयामि तपरि राख्नु दुनाले सबैले जज्या जजियं पचन्दिका सभा सुपर्णोसी गरुत्मान दिवगत स्वापतौ भूर्भुवस्व घण्टास्थाय गरुडाय नमो नमः सकल पूजां समर्पयामि। देब्रे हातले घण्टी बजाइदिनु र शङ्खलाई पनि वाद्य
परिराख्नु सबैले चन्दन अक्षता फुल लिएर आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयो पाद्यजलं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं पुनराचमनीयं पंचामृतं मधुपर्कस्नानं शुद्धोदकजलस्नानं चन्दनं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि ओम वरुणस्योक्तं किरणिको पानी छर्किनु ओम वरुणस्योक्तं वरुणवसि वरुणसस्तं वसजनिस्तो वरुणस्योक्तसदनमसि वरुणस्योक्तसदनमसि वरुणस्योक्तसदनमासीद अपपाया सपस्गणे बृहस्पतिकस्तास्तादो मुञ्चतगुं अम्बे अम्बिके बालिके नमः नैतकस्तनतसगः सुद्रिकां काम्पेलवासिनिम् ओम बृहस्पति अधि अदरिवरे आदि मधु घातिकतमचनेको जति द्वय छवसरितं ऋत प्रजात तदस्वांसु द्रविडं धे चित्रमा उपयामक हेतु तो सबैजना उठेर रातो फुल दुबो चन्दन अक्षता लिएर मण्डपको अगाडि जानु ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे पाशाङ्कुशपरस्वदयावायामि पूजार्थं रक्षार्थं च भवन्तु यागत्य क्रियाणा त्वं पूजां कर्तुं च रक्षमामो पूर्वस्व गणपतये सिद्धिबुद्धि सहिताय सांगाय सायुधाय सवानाय सपरिवाराय ध्यानं समर्पयामि गं गणपतये नमो नमः गणपतिवरागिनो विघ्नहर्ता गणपति भगवान को रिद्धि सिद्धि भएका गणपति भगवान को लो एक जनाले पूजायत श्रोत्रादयुस्य प्राणस्य मुखात् विरजायत मां कुर्मे पश्यमि भगो ओ निरगुं अभि प्रजननं मे अतुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं त्वन्नं पयो ऋतु अस्मा सुदत्त धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि गुरुजी त्यो ठुलो लिनु न हैन ठुलो बाँधेको छ नि त्यो सान्दाजुको शिरमा राखिदिनु त ओम मंगलम भवतु प्रातः मंगलम भवतु दिवः मंगलम भवतु सायं भूयात् सर्वत्र मंगलम ओम मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तदैव रजनद्रवणं तदैव विद्यावरं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि लक्ष्मीनारायण भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को आयोजक करता परिवार को सुखदेव भगवान को वेदव्यास भगवान को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो मेला भएको छैन गाडी नाइ कसरी जाने मेला भएको छैन गाडी आफ्नो सबैजना कलश स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अष्टमीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगणस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजन्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे मां च विचरन्ताः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं सस्तनो विद्यसेमहि देवहितं जगायो सतमिन्दु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नक्षत्राजरसन् तनो नाम तच्चतुर्देवहितं पुरताश्चित्रं चरत्पसेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् गुरुजीहरू पनि निस्किनु त भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को भगवते वासुदेवाय
पशुपतिनाथ भगवानको नवग्रह देवताहरूको अष्टादश महापुराणको महाराजको लाइन नछुडाइ Sila, bani, kene nana kene ni gata ko. Nana ni. यो भएन
नारदले तुम्हालाई यही ज्ञान सिकाए, यही ज्ञान सिकाए प्रभु, यही ज्ञान सिकाए, यही ज्ञान सिकाए प्रभु, यही ज्ञान सिकाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो त्यहाँबाट भर्दै दिनुहुन्छ भइहाल्छ आमा त्यो झोला यता दिनु त छ नि भने ऊ त्यही ठिक छ, त्यही ठिक छ, त्यही ठिक छ। पूजा गरिसकेपछि पूजा गरिसकेपछि वासुदेवाय शान्तिराम सर्वणो मम सभार्या स भ्रात भ्रातपत्नी स मातु स पत्र पत्नी सहितस्य स बन्धुवर्गादितो मम सुतिस्तुति प्राणोत्तम प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे आरभ्य सप्तमदिन पर्यन्तं श्रीमद्भागवत महापुराण पाठ पारायण कर्मणि कथा श्रवण कर्मणि निमित्तः अस्माकं घृतकौशिक गोत्राणां पितृपितामह प्रपितामहानां केहनाथ काशीनाथ इन्द्रलाल शर्माणां सपत्निकानां मन्दोदरा यथानामि देव्यानां वसुरुद्र स्वरूपाणां तथा च वसिष्ठ गोत्राणां मातामह प्रमातामह भृत्य प्रमातामहानां यथा यथा यथानाम्ने शर्माणां सपत्निकानां यथा यथा यथानाम्नि देव्यानां वसुरुद्र स्वरूपाणाम् उत्तमलोकप्राप्ति कामनायाः वैकुण्ठलोकप्राप्ति कामनायाः श्रीमद्भागवत महापुराण कर्मचमनीयं पुनराचमनीयं पञ्चामृतं मधुपर्कं शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि चन्दनं शङ्ख घण्टा पयस्वती प्रतिशा सन्तु पयस्नानं समर्पयामि। ओम गंगा देव्यै नमो नमः भनेर सबै जाने दाजु त्यो अलिकति भित्रको वनस्पतयः शान्ति विश्वै देवाः शान्ति बोक्न लगाएर हुन्छ भाउजू गाडीमा चढेको अब चाहिँ सुस्कोलाई बोकेर चढाउनु पर्छ सबैजनाले पानी उठाइदिने होला है दाजु उगाउँदै दिनु ल मेरो आउला र बरुवालाई राधे राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।
नेपालको भएको पुराणको कलश यात्रा गोपेश्वर धाम परिक्रमा गर्दै लाइनमा पठाउने चाहिँ भएको विनायकं गुरुवानु ब्रह्मा विष्णु प्रजापते सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्येषु सिद्धये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता विद्य सिद्धिले युक्त का गणपति भगवान को उमा महेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को कनकाई भगवती देवी को राष्ट्रदेव श्री पशुपति नाथ को हरे श्री महादेव को पिंडेश्वर बाबा को विष्णु पादुका धाम को खजुरमुखी माता को आखीवरा माता को श्रीमद्भागवत महापुराण को वेदव्यास भगवान को सुखदेव भगवान को परीक्षित महाराज को कौशिक पुत्रमा दिवंगत हुनुभएका समस्त पितृहरूको
समस्त पितृहरूको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो आज पहिलो दिवस मण्डप पूजा कर शो यात्रा सुसम्पन्न भयो। जना मण्डपमा आएर बस्नुहुनेछ। हाम्रो धनी यन्त्रका भाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ व्यासमा आउनुहोला। धनी जातिर्कृशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया स्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विचाकसे जामिकं गिरिशन् तास्ते विवकस्तवे शिवाङ्कृततां कुर्माहि गुंसे पुरगं जगत्ता शिवे नवससात्वा गिरिशात्सा वदामसि जतानः सर्वमिकृष्णवंशमना सत्ता अद्यवोचतदिवक्ता प्रथमो देव्यो विकक्कायं सर्वाञ्जम्बायं सर्वात् धान्योदराचे पराशुभासो चस्ताम्रो अरुणो तव प्रभो सुमङ्गलः जे चैनगं रुद्रावितो विश्रुताः सहसो वैकागुं हेदैमहे असोजो वसपति नीलग्रीवो विलोहिता उतैनं गोपा त्रिषन्नदार्यः सविशो वृणयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ज्येष्ठत्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्ननुतमवयोरात्म्योर्जन्मजाश्चते हस्तैकवः पराता भगवो भव विजन्दनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवा हुतानि सन्नसजायिकवा वरसनि गन्धति जाते तिर्मे दुष्टमस्ते बभोवतिनिदेहितं मावकततनुष्टगुं सहस्राक्षसते बुधे निशिर्धशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्तायुधाय तताय कृष्णवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव तन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मानो उक्षन्तमुतमानोक्षितं मा मानो बदेः पितरं मोतमातरं मानः तन्नो रुद्ररीरिकः नमस्ते अशैखुरीरिकः मानवभीरनुद्रवामिनो बधिर्यविग्मन्तः सर्वमित्वामहे। सबैजनाले भन्नुहोला ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। रिस राग द्वेष यी सबै भगवानमै अर्पण गरिदिनु होला। त्यो आफूले राख्नु हुँदैन। जति पनि त्यस्ता द्वैर भावका वस्तुहरू हामीसँग हुन्छन् त्यो सबै भगवानमा अर्पण गरिदिए। आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु होला। फेरि छोडिदिनु गुरुजी त्यहाँ उयो राखिदिनु त त्यो छोडिदिनु त्यहाँ अरू पनि त्यो 9वटा 8वटा पैसा सबैतिर राखिदिनु। दाजु तपाईले चाहिँ एउटा पुत्र बसेको छ एक भूमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणाना गो राजा अम्बुर्वस्व यमुना तीरोद्भवात्रे गोत्र श्वेत वर्ण भोसो मय्या गच्छया तिष्ठया पूजां करोमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो वरदो भव अस्ति अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यमानस्य सीदतं पूर्वस्य भक्तदेशोद्भवात्रे गोत्र हरित वर्ण भो बोधया गच्छया तिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावराव या गच्छया तिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो वरदो भव। ओम राव संकटाभ्यां नमो नमः ध्यानं समर्पयामि। ओम केतुं किन्न वर्ण केतवे पेशो मरया पेशसे समुद्रे जायतां पूर्वस्व निवेदयामि मुखशोधनार्थे वासनार्थे ताम्बूलं पूगीफलं समर्पयामि न्यूनातिरिक्त परिपूर्णार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः पिङ्गलादि योगिनिभ्यो नमो नमः। सबैजनाले फुल लिएर प्रार्थना गर्नु होला। पूजां करोमि तावतं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो वरदो भव। ध्यानं समर्पयामि आवाहनमासनं पादयो पाद्यं हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीं पुनराचमनीं
पञ्चामृतं मधुपर्कं शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। त्यहाँ गुरुजीले राखिदिनु भएको होला, त्यसमै गर्दै गर्दै जानु न। त्यहाँ नभए दुना पनि राख्नुहुन्छ तल। नमो पूजां ज्ञान यावत् पूजां करोमि तावत् सुस्थिर भव सुप्रसन्न भव। ओम पंचोपचारेण पूजनं कुर्यात्। ओम गुरुया गच्छया तिष्ठ मम पूजां ज्ञान यावत् पूर्णाय नमो नमः सूर्याय नमः। ओम अहंकारकाय नमः धरामा वह्य नमः। ओम अग्नायाय वितवे ज्ञान विधाय जस्य वरेग्यं जस्य सुकर्म तोरणया गच्छया तिष्ठ मम पूजां ज्ञान यावत् पूजां करोमि तावत् सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव। ओम पंचोपचारेण पूजनं कुर्यात्। ओम शुक्राय नमो नमः बुधाय नमो नमः। ओम वाक्पतये नमो नमः। सन्नो देवी रविष्यापो भवद्भिः सन्धुर विश्रमन्तुना। श्रोत्र तोरणाय नमो नमः। या गच्छया तिष्ठ मम पूजां ज्ञान यावत् पूजां करोमि तावत् सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव। ओम सोमाय नमः केतवे नमः विघ्नेशाय नमो नमः। तोरणाय नमः सुकर्म तोरणाय नमः। ओम तरिश्रोत्र तोरणाय नमः। ओम ऐरावतादिति गजेभ्यो नमो नमः। दशदीपालेभ्यो नमो नमः। यतावटा पनि जाँदा सबै त्यो लिङ्गहरू हामीले राखेका छन्। यता गुरु कुमाराभ्यां नमः विश्वेदेवेभ्यो नमः केतुभ्यो नमः सत्र यक्षेभ्यो नमः भूतनागेभ्यो नमः स्कन्दाय नमः नन्दीश्वराय नमः नमः सूर्याय नमो नमः कालाय नमो नमः दक्षाय सद्गुरुता विष्णु नित्यरोगान् अपमर्त पृथिवीं नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहनमासनं पादयोपाद्यहस्तयोर्गं मुखे आचमनीं पुनराचमनीं पञ्चामृतं मधुपर्कं शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। हाम्रो त्यो राखेको लिङ्गहरूमा हामीले ध्वजा बाँधेका रहेन रहेछ जस्तो देखियो। एकजनाले फुर्सद भएर सबैवटा लिङ्गमा नमो नमः नित्य दिशाय पिशाच खड्गाय नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। पश्चिम दिशाय ग्राप्रासाय नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। वायव्य दिशाय अंकुशाय नमो नमः। हरिणे नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। उत्तर दिशाय गदाय नमः घोड़ाय नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। ईशान दिशे त्रिशूलाय नमः। साढै नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। पूर्वे ईशानायोर्मध्ये हांसं कमण्डलोय नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। पश्चिमे दिशे नैऋत्ये नमो नमः ध्वजा पताकाय नमो नमः। गरुड नमो नमः चक्राय नमो नमः। एउटा कलश चामल राखिदिनु न तल छैन। त्यो छेउमा राख्नु त्यहाँ जानु तिरले लिएर आह्वान गरिदिनु आसन राखिदिनु अनि पञ्चोपचारले पूजा गर्नु। एकजनाले सबैतिर धुपदीप पनि घुमाउँदै आउनु ल वरिपरि। पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीं पुनराचमनीं पञ्चामृतं मधुपर्कं शुद्धोदक स्नानं चन्दनम् अक्षतान् पुष्पं नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि। ओम गरुडध्वजाय नमो नमः। वसुधे नमो नमः। भद्रे नमो नमः। आदित्यै नमो नमः। नन्दे नमो नमः। गुप्ते नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। पूर्व संध्याय नमः। मध्यम संध्याय नमः। पश्चिम संध्याय नमः। गायत्रे नमः। सावित्रे नमः। बृहस्पतये नमः। आदित्यै नमः। विनताय नमः। पूर्णिमाय नमो नमः। श्रीवाले नमो नमः। किं वंशेषु किन्नरेभ्यो नमो नमः। पृष्ठिपनाग्येभ्यो नमो नमः। शाकबन्धनादिषु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पहिले धुप अगाडि राति पछाडि अब जानु हो त्यहाँ सबै आमा सही दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ। ओम धुरसी धुरसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वार द्रव्य पनि लाउनु। सानो दाजुलाई मात्रै हो। अहिले तपाईँहरू उयो बस्नु फेरि बोलाउँछु। ओम प्रजापतेन कृतान्यो विश्वरूपाणि परिता बभूव जत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणां
नमो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः त्यो सर्वको भन्दा आह्वान गरिदिनु आवाहनं समर्पयामि कुशेली राखिदिनु आसनं समर्पयामि पादयो पाद्यजलं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं भाउ सबैतिर विधानि नाना विधानि पुष्पाणि समर्पयामि न्यूनातिरिक्त परिपूर्णार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि ओम नमो नमः त्यहाँ दाजु आह्वान गरिदिनु आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयो पाद्यजलं समर्पयामि भित्र 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 भाउजू भित्र हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं पुनराचमनीयं पञ्चामृतं मधुपर्कं शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि चन्दनं एउटा डलर पैसा एउटा सुपारी सबै ल्याइदिनु त दुबो चन्दनं अक्षतान पुष्पं दुर्वान कुरान समर्पयामि बुझ्यो त्यो किरानीको कामले पहिले थियो प्रतिमा भव लु दाजु भाउजू जसले भेट्नुहुन्छ सोहम अस्य नारायण नूतन मूर्तिनां प्राणाय प्राणः ओम आम ह्रीं क्रों यं रं लं ओम सं सं ओम शिखाय वसट् ओम कवचाय ओम नेत्रत्रयाय वसट् ओम अस्त्राय फट् सबैजनाले तिल र पुष्प लिएर भगवानको ध्यान गर्नु ओम शान्ताकारं भुज विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मन्त्रलोकेशं नीलाम्बररुजं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं श्रीवत्सपदभूषितं ओम ध्यानं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः आवाहन गरेर फुल लिएर हात जोड्दा पश्यति प्रतिशतन्तु वैजम्म ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः राजम्म पशुपतान् चक्रैवायुभ्यां नारण्याग्राम्याश्चे ओम लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रयुगं समर्पयामि विकलं फलं तिलाक्षतां जवाक्षतां समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो पहिले हातमा लिनु ओम तुलसीं हेमरूपां समञ्जरीं भव मोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियां प्रादिकं दिव्यं सिन्दूरं प्रतिक्रिया मन्दिर लिइराख्नु ल धूपमाग्रापयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योदयात् श्रोत्रधायुस्सदानसमुखाधनिर्जायत पैलवर्ती समायुक्तं महिलायोजितं मया दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यतिरापं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः राखिदिनु हातमा हस्तो रक्षाम्य भगवानलाई नैवेद्य आज पकवानमा नैवेद्य के थियो हाम्रो आह्वान गरिदिनु आह्वानं समर्पयामि उसको टुक्रा राखिदिनु आसनं समर्पयामि उसको टुक्रा पुस्तक चाहिँ नबिजाइदिनु ल तिलाक्षतां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नानाविध नैवेद्यं फल राखिदिनु एउटा नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि मधुवासनार्थे ताम्बूलं पूगी फलं समर्पयामि त्यहाँ सबैले तिल लिनु ओम एतावानसे महिमातो ज्याया सपूर्गा पादशेषा भूतानि कृपादशा वितन् देवी कृपा दुर्गौदे तुर्गा पादस्य अवपुरातो विक्रम विक्रमचा समारसने विततो विराट जायत विराजोति गुरुगा सजातो अकरितवसा भूमिमतो पुरा तस्मात् देख्या सर्वभूता संकृतप्रगदा गंगा ततोसा चक्रेवाय व्यानारण्य ग्राम्या सते तस्मात् देख्या सर्वभूता निता सामानि जगरे छन्दागुंसगरे स्वादवाय
तस्मात् स्वासायन्ते केचो वयदः गावोऽसि तस्मात् स्वासाता भयतं दकिपरि प्रोक्षपुरगन्धात्मकतः तेन देवाय तसाध्यारिकैसति जत्पुरगं गतदुपरिदापि कवयन्नमुखं निरस्यासि तुल्येर प्रार्थना गर्नु सबैले ॐ शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः भागवताख्योऽयम् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे गृहीताङ्गं कर्म ग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दास राखिदिनु पुस्तकमा अनि यसो मस्तकलाई अब सबैजना वरिपरि तिल पुष्प लिएर यो जति पनि छन् हाम्रा ध्वजा पताका चदुवा देवाय भन्दै भन्दै सबै जति पनि ध्वजा पताका छन् चदुवा छन् सबैमा ओम ध्वजाय नमः पताकाय नमः चदवाय नमो नमः पञ्चलिङ्गेभ्यो नमो नमः ओम नमो वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मण्डपमा मात्रै बाहिर हामीले अघि गरिसकेका छौँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव भगवान को कृष्ण कन्हैया लाल को भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को भक्त और भगवान को आयोजक करता भगवान को जय जय श्री राधे श्याम। हामी त्यहाँ ब्राह्मण वरण ठिक पार्नु त सत्पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागराः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दियो चाहिँ भनौँ न दियो त लड्छ होला दियो चाहिँ ओम अस्मत्कुले प्रेतभावा सर्वे तिष्ठन्तु
नैवेद्य चढाइदिउँ। यसो हात दिनुपर्छ यो पानी त बनाउनु पर्यो। घृतकुण्डलाय कालितलवितवनमाला जय जय देवारे दिनमणि मण्डल मण्डन भवखण्डनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विसर जनय जनरञ्जनय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमोर नरक विनाशन गरुरासनय सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे अमर कमल दल लोचन भवमोचनय त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषणय समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर घृतमंदरय श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयमिति भावय हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मंगल मंजुलारते जय जय देव हरे काल हरो हर दुख दारिद्र सब नमामि शंकर भजामि नमामि शंकर भजामि हर हर शंकर शिव शरणं जय जय हर हर शंकर प्रभु शरणं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा घुम्नु ल ओम यानी दाजुको उल्टोको कान्छालाई यानी कानी च पापानि जन्मान्तर राधया सहितो हरे उमाया सहितो हरः पात्र मध्ये स्तमतोयं रामितं केशवोपरि अन्नलग्न मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहतु सबैजनाले पुष्प लिनु त्यसपछि पाद पङ्कजम् ओम ध्येयं सदा स्रविति मण्डल मध्यवर्ती नारायण सर्जिसा सरसन्निविष्ट केवले स्वाहा सुधा नमोस्तुते वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्ष्यस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशिभो विशुतो बुधस्स
ओम ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय निर्तयार्क रजनीश गणेश्वराणां क्रौञ्चामरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानां पादान् नमामि सततं पितृमुक्ति हेतु मृत्युवरण गरेका पावन सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरिः ओम जन्नेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सचन्दत प्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः रिद्धि सिद्धियुक्तमयका गणपति भगवान को उमा महेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को दुर्गा देवी भगवती को जगत साक्षिणे श्री सूर्य नारायण भगवान को स्थापिता पूजिता सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। सबैतिर घुम्दै घुम्दै चढाउनु पुस्तकमा चढाउनु आएर त्यहाँ आरती सिक्नु। कायमा पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो भव सर्व कष्टहरो भव सर्व दुःखहरो भव सुख शान्ति प्रदो भव। आकाश सेक्नु त्यसपछि हामी केही बेर विश्राम गर्नेछौँ, प्रसाद ग्रहण गर्नेछौँ। त्यसपछि पुनः हामी गुरुजीको पनि आगमन भइरहेको छ, आइपुग्न आँट्दै हुनुहुन्छ।